Mayap asisilimpu kaya katamuan, Miyerkules kadwan Domingo ning Adbiento. Pakiabetala po king kaya katang banalamisa, reng intensiones, para king kapasalamatan, Gabriel Galang Flores, Anton Anses Alili king karelang wedding anniversary, Raylay Margus Galang, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Christian Carranza, Rafael Rodriguez, Rodeo Dongka, Noel Dongka, Grace Dongka, para king personal akayadwanan, Onofre Villanueva, Jay and Joyce Ponce and family, Paul Max Layug, Phil and Janet Castro and family, Lina Carranza, Rom Joy and family, Michael Francis Sangguyo, para king ligtas sa pamaglakbe, Krisa Joy Pineda, para king malagwang kapaldanan, Marie Bagnato, Pedro Santos, Wilma Hirao, Alfredo Ocampo Jr., Carmen Chuchico, Francia Damiana Bansil, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Renato Melchor, Olga Mangalus, Dr. Derek Pacardo, Ram and Jack Dizon, Albert Torres and family, Noel Torno, Gerardo Panguraw, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan, ding kapatatang mayang unabye. Eduardo Galang, king kayang first death anniversary. Lilibet Tulio, Emmanuel de Guzman Sr., Juliana Dino, Catalino Maclang, Josepina Peng Masbang, Ernesto Pascual, Conrado Senapilo, Leila David, Mac Robert Torres, Maria Teresa Morales, at ding sa Blancaladua, Kim Purgatorio.
Talakad tamo po magkabay kantay dalit ta pamuklat. Ayan tayo ingin mo, ingal doon malalapit na. Anayan tayo ingin mo, puso tamo isadya nala. Anayan tayo ingin mo, puso tamo ibuklat nala. King Legyon ingigpa, pananganak, panimbanal na Espiritu, Amen. ingino manatili yake kayungan, At kaya ka mo rin. maya pasisilim po. Maya pasisilim po. Mangyad ko pong dispensa, may late kong few minutes. Ibat ko po kayong meto nga meeting king San Fernando. Medyo matraffic na rin po ngayon. At sundo tayo po yung kaya katamong misa king grasya ng Diyos. Mausta mo kayong pamanalangin kaya. Lalo na po tang mapagaltana. Potang etana yagyo. Potang kailangan tayo sa mga dita mo. Yan yung sinabi na, punta ko ka na ako, ikaw ang mapagal na. Denanda kayong kapainawan. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Isa na yung kikatang pamanalangin, kikatang pamanyimba, yung obligasyon na pabayat o makapagal. Nung kapainawan yan totoo, kaya harapan ng Diyos. Karing panahon may kulang tamot may kasala, karing kasalanan na makapagal kimbiyata mo, mangyatang kapatawaran, kikatang Diyos. Magkumpisal ko, Salkuking Diyos sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at may liwang kakulangan. Huli nito, ipanik ka po ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang hanghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, king Diyos sa ginutang. in Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Gino pakalulu, Ginong pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Ganda kantala rin kaya katang panalangin, din kaya katang kayadwanan. Oy paming mayupaya, panayan ming makakayap, upaya ng Kristo, anong nuke asa namin sisira lu, paulining kaya kaming kainan, kabang magsadya kami, king kaya kang pamanyatang. Papanatilyan mo kesa ng matatag at tapat king kaya kang lugod. Itiadwan mi ikapamalata ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang ibot, libro ning Propeta Isayas. Kanino yo malyaring apakilimpi in Diyos abanal, at impawaring aliwang antiya, tala nga kayo banwa, nino ing linalang kareng akakitsyong batuin. Yo, itang karela tatayid lulual anting kawal. Balo na nung nula anti karakal at awsane ing balang metong king kayang lagyo. Uli ning degulan na ning kayang upaya, kapilan man karela, alang mawala metong man. Israel, bakit ngeni tututol ka? King ingginu enalabalo ring problema mo? O alayang masabal king ustisyang mga intulid kaya ka? Emo wari balo, emo pawari dindam. Ingginu ya ing Diyos ay alang kawakasan. Ya ing linalang king meto sikluban. Eya mapapagal, ni eya matitikal man.
Alametong man malyaring makatalastas, hingkayang isipan. Pasik na nga nala ring may nalo, at di nang kapasnawan ding mapagal. Agyan ding kay nakan miminala, ding kaya nakan mga buwala pagal. Dapat detang manalig king Gino bang pasaw, manakit lang bayong sikanan. Sula po lang makipakpak anti ring agila. Mulayila dapat elang magal. Dumakadla dapat elamina. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit apakibot, purian me ing Gino o kaladwa ko. Purian may ginong o kaladwa ko. Purian me ing Gino o kaladwa ko, mabilog kong pangataw. Purian meng lagyo ng banal o kaladwa ko, ing Gino kaya kayang purian. Sablang kaya keka pepanabang, musa kakalinguan. Purian may ginong o kaladwa ko. Ing sabla kong kasalanan, kayang pepatawaran. At king sabla kong sakit, pepakayapa na ako. King kamatayan, kakabos na ako. Ing lugod na't lunos, pagkalub na kanako. Purian may ginong o kaladwa ko. Malunusan niya at malam ing Gino. Eya agad mimimwa, at tapat ing lugod na. Nakatamo papatulan, agpangkinde patang kasalanan, ni ablasan man. Agpang karingkekatang dewakan, at kamalyan. Purian may ginong o kaladwa ko. Talakat tamo pong iniban parangalan, ing mayap abalita. Lawen nyo, ing kekatamong Gino, datang yang mitmong upaya, pasalanong mata, ring kayang talasuyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanti mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Gino. King ora sa ita nga nang migsalitang Esos, lumapit ko kanako ikong sablang mapagal na, at mibabayatan kikaya kong pupusanan, at ako dinanda kong kapainawan. Pusanan niya yung paut ko at magaral ko kanako, pablasang mamo ko at mababalo, at makatuklas kayong kapainawan. Mayan yay dala ing paut ko, at mabayat ing papusan ko kaya kayo. Kapatating may pabalita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kinligyo ng igpampa ng anak, panibalan ng Espiritu. Amen. When your prayer becomes more basic, botang tayong panalangin mo, maging lang lalong simple. May nasa mialiwala rin panalangin tamo. I myself, as a priest for 26 years, I read very different intentions. Some intentions, pumasa sana sa board exam ang anak ko, which is very beautiful, isn't it? Magkaroon sana kami ng visa sa abroad. Matanggap sana sa trabaho ang asawa ko. Ma-promote sana ako
sa posisyon ko. Sana maging successful ang aming project. I hope our negotiations for this business will flourish. Marami po yung mga iba-ibang mga intensyon. But there are times in our life when our prayer becomes more basic. When your daily, almost automatic chores or acts that you did easily since you were young or when we were babies are already struggle, painful, difficult, assisted. Na ano po yung amanuan ko? There will be a time when you will be sick. Standing is already a struggle. Ita mong talakad ka. Pangadi mo Ginoo, sana makatalakad ko. Because you cannot stand anymore. Or maybe, like my mother, like a few weeks ago, hindi siya makalakad. We take for granted walking. Bata pa tayo. A few months or a year, we are already walking. We already took our first steps. Pwede tayong maglakad kahit nakapikit tayo. But there will be a time, walking itself is a struggle. Eating becomes difficult. Swallowing, kamakayakmul. It's painful. My mother, last month, kaya pala mahinang-mahina yung katawan niya. She could not stand, she could not eat, she could not walk. Sabi pa nga sa akin, na ako yata biyasang lumakad. Parang as if I don't know how to walk anymore. She was so weak. Mabuti na lang we discovered, no? Mababa pala yung kanyang potassium, sodium, and other electrolytes. Kaya palang mahinang-mahina yung katawan niya. And when this was corrected, she came back to her normal strength. Pero nakakatakot yun. Yung dating mga simpleng kailangan nating ginagawa, yun na ang ating panalangin. Kung minsan magsalita ka lang, di mo kaya. Because you are already paralyzed. Or sometimes before you see easily, now, hindi mo na malinaw nakikita. Marami sa atin, kung minsan ang panalangin, simple lang, sana makatulog ako. Sa atin po, easy lang po yung nakakatulog. Basic. Yung iba nga dito sa Sapang Bato, pag nagmimisa, nakakatulog pa. Hindi pa maganda yun, no? Nagdarasal na, nagsisimba na, nakakatulog pa. 3-in-1. Minsan nga, hindi tayo dapat magalit sa pare. Minsan, may isang parokyano, kinukomplain niya ang kanyang parish priest sa isang pare na kaibigan niya. Alam mo, Father, sabi niya, yung pari namin sa parokya namin, ang habang mag-homily, hindi siya interesting. Ang sinasabi niya, alam ko na. At alam mo, Father, pag nag-homily siya, nakakatulog ako. Kung 15 minutes o 20 minutes, 30 minutes yung homily niya, 30 minutes ako nakakatulog. Ganyan yung parish priest ko, Father. Hindi ako masaya sa kanya. Sabi nung kaibigan niyang pare, dapat magpasalamat ka sa pare. Magpasalamat ka. Dapat may utang na loob ka pa sa kanya. Alam mo bakit? Ang daming taong bumibili ng gamot, nagte-therapy, ang gabing doktor para lang makatulog. Ikaw, magsimba ka lang, nakakatulog ka pa sa homily. Magpasalamat ka sa parish priest mo. Grasya yan. I mean, when your basic things, you realize, I don't mind siguro. Talagang umpisan, ibang nagsisimba. Pagod, puyat,
They really are physically not able to sustain themselves. God bless you. Hindi baling walang tulog, di lang walang gising, no? Mahirap naman din magising. When rest and sleep becomes basic, parang ang sakit-sakit noon yung hindi ka makatulog. Kaya po ako, hindi na rin ako nagkakape paggabi. Ang sakit pala yung ngayon po, lately, in the few years, dati ako nagkakape during evenings, no? After dinner. Ngayon, hindi na po. Kasi, minsan nagkape ako after sa Saturday evening with my cousins. Nag-coffee po kami with my cousins Saturday evening. But yung kape ko yatang ininom, medyo malakas. Ba? Alas 10, alas 11, alauna, alas 2. Gusto ko nang matulog, di pa ako nakakatulog. Alas 3, kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Kahit anong music, kahit anong prayer. Ang masakit, naririnig ko na yung nagro-rosaryo. Hindi pa rin ako nakatulog. Nagbo-vocalize na yung choir. Hindi pa ako makatulog. Nakita niyo po yung prayer ko, it was so basic. Lord, sana may patutot ko. You know, there are times we take things for granted, but there will be a time that you will be praying for more basic things. To be eating well. Kung minsan pag matandang-matanda na, mga anak ko, kumain ka. Kung minsan binabawalan natin. Pero may darating pa nang pinipilit natin kumain. Meron kaming kasamang pare noon. Magkakasama kami sa sakop. Siguro mga 5 kaming pare. I was the youngest. And then I think we were with Father Kiko, Dison, Father Manny Santa Maria, and Father Sison, and also another priest I think was with us. 5 po kami pare. Nagpa-check up po kami sa Manila. Sa UST, may magaling na doktor sa diabetes. So kami po, nagpa-check up lahat. Masayang-masaya kami. Okay po yung aming check up. Okay po yung aming gamot. Wala namang problema. Ang desisyon namin, bago kami umuwi ng Pampanga, kakain kami yung buffet. Eat all you can. No? Yung kasama po naming pare, malungkot na malungkot. Kasi mataas yung sugar. Mataas yung cholesterol. Madami pong binawal yung doktor. Father, mataas po yung sugar nyo. Huwag muna kayong kumain maraming rice. Huwag kayong kumain ng meat. Huwag kayong kumain ng fats. Huwag kumain maalat. Low sugar, low salt, less carbo. Huwag kayong kumain sa eat all you can. Lalo na, ang lungkot-lungkot ng pare. Tapos para lang to give him sense of joy or pag-asa, sabi ng kasama namin pare, Father, magpasalamat ka, binabawalan ka pa ng doktor na kumain ng ganyan. Maganda yan, pag ang doktor, binabawalan kang kumain. Gusto sabihin, may pag-asa ka pa sa buhay. Ang mas nakakatakot, pag sinabi ng doktor, pakanyo na po yung buri ng kanan. Pakainin mo na kung ano yung gusto niyang kainin kasi parang sinabi ng doktor, konti na lang ang buhay niya. Kaya sometimes, what we take for granted, actually is already a grace for others. Yes, the gospel today tells us, come to me, all you who are labor and overburdened, and I will give you rest. To rest in the Lord is not only to sleep, it's not only to lie down without doing anything, but to find rest in our most basic things that we have. Magpasalamat tayo kung ano ang mayroon, kahit simple lang. Nakakakain ka pa, nakakalakad ka pa, nakakatayo ka pa, nakakapagtrabaho ka, nakakapagsalita ka pa, nakakapaglakad ka pa. Salamat Diyos, salamat po. May our prayers be most basic. Alam niyo po, pag basic lang ang ating mga panalangin, I realize, even your thanksgiving, ang iyong pagpapasalamat, your sense of gratitude, and your sense of joy, ang tuwa ng buhay mo, magiging simple rin. Hindi na pinag-usapan yung board exam, yung project, yung dialogue, yung visa, yung promotion. Hindi na pinag-usapan yan. Ang pinag-usapan, the most basic things in life. And you know,
When you do that, come to me, all of you. Let go and let me take care of you. When you surrender yourself, surrender, hindi po yung surrender na wala kang magawa, surrender na ako, surrender ako sa kalaban. Yung surrender kasi, may surrender na natalo ka, kaya nag-surrender ka. Pero mayroon ding surrender that you just let God. It's out of freedom that you really want to let go and allow God to take care of you. To surrender by choice, not just by weakness. To surrender to our alive, to allow a greater love and a greater arm to take care of you. Minsan po, nung na-stroke po ako, May 22, 2012. Nung na-stroke po ako, matagal po ako sa ICU. Nung na-stroke po ako, half of my body could not move. Ito pong kamay kong ito, ganyan, nakaganyan po yung kamay ko. Tapos hindi ko magalaw. Tapos po pag nagsasalita ako, hindi nyo ako maintindihan. Nag-language therapy po ako, OT, at saka PT, at saka OT, PT, tsaka language therapy. Alam nyo po, minsan gabi, umuwi na ako sa bahay, kasama ko natutulog ang nanay ko sa kwarto. For many years, hindi ako umuwi sa bahay kasi pari na ako, seminarista na ako, busy po ako. Nung nagkasakit po ako, umuwi ko sa nanay ko. I went back to basics. Sinusubuan po ako, hindi po ako nakakayaman talaga. Tinutulungan ako. I was assisted talaga. I was paralyzed. I was going to therapy every day. Para makatayo lang akong ganito. Isang gabi, bigla akong sumigaw. Ma! Tapos nabiglang nanay ko. Napatayo, sinindi niya yung ilaw. Sinindihan niya yung ilaw. Alak, anong nangyari? Ma, bubuklat ko na yung gamat ko. Bubuklat ko na eh. Ma, gagalaw na yung gamat ko, ma. Gagalaw na eh. Ay, inga na ako, gagalaw na eh. Ay, gumagalaw na yung gamay mo, anak. You know, I realized when we were young, close open, close open. These are basic things here. But now when I was already 44 years old, 43 years old, when I was stroke, I realized my prayer were most basic. And my thanksgiving, my gratitude, and my sense of joy became more simple. My dear friends, surrender yourself to God. For there will be a time the most simple things that we take for granted now is actually a struggle, so painful to do, almost so difficult. While you have it, give thanks to God. For when your prayers become more basic, we all go back to where we come from. Our Creator who took care of us, and it will always be our sense of peace, our sense of security, and our sense of healing. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kapatad, manalangin tabo king Diyos, igpang mayupayang tutu, ami tubod king kayang anak, ing panyatang na pananayan tamo, ating sablang bansa, ibulaglag na sana ing kawakasan ing panahon, anting ari ning kayang ligaya. Ngatangan po makibat, Gino, bendisyonan me ing kayang balayan. Itangan po. Gino, bendisyonan mo yung kekang balayan. Para ka ring maglakbe, libutad ning kagut-guta ni yato. Para king papa, ding kaya katamang obispo, pari, madre, at sablang magobra. Para king panyatang ning kayarianing Diyos. Manalangin taking Gino. Gino, bendisyonan me ing kayang balayan. Para ka ring sablang bansa, matipon lasana king kayarianing kapayapan at ustisya ng Kristo, ipanalangin taking Gino. Gino, bendisyonan me ing kayang balayan. Para king kasngawan, ding kalulo, ikatula ring ating kapanandaman, at ikaligtas ding malulupig, manalangin taking Gino. Gino, bendisyonan me ing kayang balayan. Para kaya katamo, libutan ning tula at lungkot ning biye, para titasan ng pagimbutan, impanyatang ng Kristo,
Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me kaya kang balayan. Ngeni po, adwan tayong sarilitang kapagnasan. Ginoo, ami kabus kay kami, karing tani kalaning pamikasala. Mitpon tula kesa ng manaya, kimpanyatang ning kaya kang ligaya. King kaya kaming talapangabos, potang mibulalag, ketiking yato ingupaya at ikaya kang lugod. Itiadon mi kapamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Walang kulkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, at di sablang tawagit da, ibigaya ning Ginoo. Walang kulkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, at di sablang tawagit da, ingligaya ning Ginoo. Insiwala kukulisak na, isadyayeng dala ning Ginoo, itulit yuing dalananan, datagyaing kekatamong Diyos. Balang kulkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, at insablang tawagit da, ingligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, at din sablang tawagit da, ing ligaya ni Ginoo. Talakad tamo po. Manalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa ning Ginoo, itindawang karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami kasaplala, at ning mabilong ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang mananasanang itingayin yampang mi, king kasalpantayanan at lugod, maging metong yang manatiling sakripisyo kaya kang kapurian, at maging kesanang tune king kasalpantayanan kaligtasan. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanting mo rin, yat nayo reng pusuyo. makayat nanong king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos a ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati numan ka rin. O igpa, Diyos nga langanggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang Ginoo. Inya mi pa kong babayang may kisaut kaya kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kaya kami, ing dalan pa ing turo king kaligtasan. Ngeni, panayan mi, tangaldo, po ng Kristo ang Ginoo mi balik yang pasibayo kambening kaya kang ligaya. Kanita, maging kaya kami yan naman sana, itang kaligtasan na pengako na, ang ngeni paninayan mi, king mit mong kasalpantayanan. Ulinita, kambeding sablang koro, ringangel ka rin banwa, daralit min kaya kang ligaya, lain makiabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Itnuyeng banwa, ating labuad king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, patasan. Nuan, ngayong daratang, king lagyun ni Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita, pagpalalampo mi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami, malyalang katawan at daya, ning ginaming Jesucristo. Bayan mi daon ko sang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pe pasalamat sa keka. Piraso na et binyene ka rin kayong disipulos nga na,
Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti kanakong katawan, amidawon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kingwa ning kalis pa si bayang salamat kaya ka, binyan ning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya, nimbayo talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, banketa, mipatawaran na rin kasalanan, daptan nyo ite bilang kapigagan na kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ni kasalpantayanan. Cristo meteia, i Cristo me viera, i Cristo mabieya at datang yapa. Inyang yeni gaganakan mi o igpain kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me kaya ka tinapin imbi at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka impepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo kingi kami nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa santa iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kami Santo Papa, Florentino kay kami Arsobispo ding sablang pari, at hanggang malugod na susuyo, magobra para king kay kami kasalpantayanan at para king kay kami parokya kay king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ni kapatad ming pepaynawa na manenayang subling miye, at ding sablang mayawu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indonin Diyos, San Jose, kayang esposo. Ding sablang apostol at santo at tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purianda at paligayan, kapamlataan ng Jesucristo kaya kanganak. King kapamlataan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal espiritu, pupurianda at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Kami at Banwa, misa manelagyo mo, tatangke kami, ingkayarian mo, ipamintuan niya ilog mo, ketiking niya at king Banwa, mi pamintuan niya ilog mo, ing kakanan mi, King Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo Geni, at ipatawad mo ke kami, ding salami kekam, anting pamamatawad ni, karing mi kasalake kami, emuke ipay, sa hulking tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu para ti ay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami kang bening maninayang kapanaligan
king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ing kayo pa yan, at tiligaya manggaman king alanangga. O ginubing Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, noon ilawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pambilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyagtapo, mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, amilalako, king kasalanan na ningyato. Nuan laring mayaws, king apunan ng kordero. Gino, eko karapat dapat tanggap kaya ka. Dapat iagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may gitkin sablang bagi, at pag nasang kuing tanggapan da ka, dapat ing paulinan ning nyening penandit, katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Matanging aldoning pamagkanta, o tanging luwayo tinulunangan, o tanging lungkot yu me pupusnangan, at me bigong puso mi bangon na matlag damdaman daing kantayo, dilading pipi mi buklat nala, pile makyabeking pamaneratyo, ding bulag manakit na lang. Datanging aldoning pamagkanta, sangang ka naman mangarsut na lang. Sandata ding tao leleganala, ding sundang ilanang panyarulda, sablang kulubi maging marangal na, ampun muli na karing baleda, sablang sukulan mila ko nalalaman, ating kamwa lumipas na nga. Orasyo Imperata. O Diyos, ikpami, lalapit kami kaya kaniting pamangailangan mi. Bani pagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus na maral na hinangubi at marakal na ayawa kaniting sakit. Panalangin mi, kala mo, para karing sablang tao amiyatasan, ban panagaralan
impanibatan niting virus, gawang masampat a paralan, banaiwasan impamikalat na niti, ang pong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula rin kaisipan ang pong gamad na rin mitagulaling king pamaningat kareting masakit, king mitmong lugod, kaingatan, ang pong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapaninton sapat akalingapan ng pong lunas kaniting sakit. Mananahin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus, mananasanang milunasan la at manumbalik king karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalubo yung kala mo para king kakayap na ring sabla, ang pong makaibye, masampatasaw karing pamangailangan da. Itiyaduan me kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mo, mabibiyat magari kambemo din banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Mariang kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, ning pakalulu, idalada kay sana niting Eucharistia, king dibinong saw, ipagkalub mo karing kaya kaming kasalanan, isadya na kami para kingaldo, ning kebayta, ning kaya kaming talapangabos. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginom manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ning Diyos at ing kaya kayong familia, pong kaluguran, kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi daon eh. Kung may tayong magpasalamat, karang hanggang simpleng bagay, bibigyan ng Diyos kaya katamong aldoldo, lalo na ing grasya ning kapaynawan. Salamat King Diyos. Panayan tayo Ingino, Ingaldo na malapit na. Panayan tayo Ingino, puso tamo isadya nala. Panayan tayo Ingino, puso tamo ibuklat nala.